Test, test. Testing. Test. Test. Testing, testing. Vi'ele tuale nei tai au, hallelujah. Amen. Ia mai se pati e whaamanui ai, le suafa o le atuale nei tai au, praise the Lord. Hallelujah, tai au manuia lo tātou ainga ekalesia. Greetings to you all in the wonderful, wonderful name of our Lord Jesus Christ. Whaapitoa fo i se whaatalo fa le nei tai au. I se isi lava o lo whaapea o na maua mai le nei live. We greet you in the wonderful name of our Lord Jesus, amen. Tapenailo loto. Prepare your heart this morning as we step into our Sunday school. Ia ole a whaiele te talo e a matalia ai le tato o ngasale nei tai au. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord. Mato whaafetaya. Mavi ia oi le nei tai au fo. Father God, we surrender to you our Sunday school, Lord. Mea umasa mato fo fuaina. Ta pena o lawa fio te whaataunuina. We pray, Holy Spirit, that you give us more understanding and that you help us deliver this word or teach your word this morning. It is for each and every one of us, Father God, to be blessed by it, to live by it, Lord. Fa'amanuia oe, Yesu I loto lau whanau le nei tai au. This is our prayer in Jesus' name, and everyone says, Amen. Hallelujah. Whaftai lava team, tato alala mai lalo. Praise the Lord. Praise God. Get yourself ready. Make sure you have your Bible this morning. Amen. Ia iai lau tusi pa ia maoele nei tai au, for it is very important that I read and you follow through. Amen. Or you read and follow through. Praise the Lord. You know, this morning we declare that God is good. Amen. Do you agree with me? Le nei tai au, tato te su fatasi ai maalangaina, ele leile atua. Whai mai amene? Amen. Hallelujah. Ya atonwe. Salungala lo le vayaso, but we get to witness God has been faithful to you and your family, and God has been faithful to me and my family. Praise the Lord. Hallelujah. If you have your Bible with you, ona su'e maila i o le tatou tusi le nei tai au e tau whina se manatu i o whaautu ai fo'i i le tatou aonga sa. This will be our last session on praying without ceasing. Amen. Tatalo e lea unoa. O le tusi o le awha apea na tulai mai se manatu o le tusi lea mātayo. Praise God. Mātayo e ono lona whai upo e iwa. Praise God. Just verse 9, but it is the Lord's Prayer, so it's common to each and every one of us. Amen. O le nei mau o whaautuina pe whaingoina o le tatalo le ali'i. Amen. Ia e toe manatu ai ma toe aoina I tātou le au ngao le tatalo lea sa aoina e Yesu I ona so'o. For this is a common prayer, the prayer of the Lord. Amen. The Lord's Prayer that we do like every day or most of the time. Praise the Lord. Praying without ceasing, I'm just going to reflect back on the 2 weeks that we were taught in this topic. Just go through what we got so far. Amen. So we were first taught what praying without ceasing is. Ole ale tatalo le le aunoa pe lava ona tatou oina ole tatalo ele muta. Amen. And then in the first lesson that I did, I said it's you or I. It's the fact that we are aware
that God is with you. That is praying without ceasing. Elese, there's no thought put into it. Amen. O lo wola ma lo mauti noa. Ma lo talitonu. O lo o yai lea tua maoe. O le tatalo na. Po le ola lea le tangata i le o langa tatalo i lea o noa. Amen. Being aware that God is with you. And then the second lesson that we did last week is keep on praying. Tatalo pea. Amen. Praise the Lord. So in Manatuai, when we were talking about being aware that God is with you, we were talking about the story of the 10 lepers. Hallelujah. We were talking about the 10 lepers. Only one of them turned around and thanked Jesus. Amen. Why is that? Because he was aware that he's healed, and not because something that he did, but because of who? Jesus. Amen. If I pese o langa o ema o ileaso maleaso, when we receive a blessing or we are healed by Jesus, we what? We pray and give back the thanksgiving to our Lord, for he deserves it. Amen. Fa pela se awa oina se me fo isa o tamafai e fa manatu ya te o ema. It's simple as a grateful or heart of gratitude. Amen. Leola o le tangata e tatalo i leo noa. O leola leo le tangata e makua i whawhekai a lea tua so se mea. Amen. Whawhetai le ea, whawhetai le malosi. Praise the Lord. Whawhetai le whanau. Whawhetai anything you just mentioned, and you know that God is there. Because if it wasn't for God, ele mawhai ona e maua. Amen. Praise the Lord. And then we talked about keep on praying. O le tatalo e whaipea. Awa se fiungo fear, like the woman who Hannah. Amen. She kept on praying. Praise the Lord. Tato ilo umalava le manatu le manaonga o Hannah. Ele o se manaonga e whai ai se malosi po se poto o se si. Amen. It is by God's will that she was blessed. Amen. Ele o se talo whapea na whai nei o na mutala ia. Amen. It was ongoing. You just, even when you don't feel like standing for that need of yours, you keep doing it. Amen. That is prayer without ceasing. But this morning I want to open up the Lord's Prayer. Like, very important that we notice in detail why Jesus said to pray in such a way. Amen. So atonu wa tele langona tele manatu tele fo ia o onga mo ita ua ile autule o le praying without ceasing po le tatalo le tangata ile au no, because we have to know as much as we can to believe, amen, and be encouraged by the word of God. But this morning, you know, Jesus is teaching his disciples how to pray. Amen. Ask the person next to you, do you know how to pray? Praise the Lord. Amen. Tato suela tato tusi, if you have it with you, ole matayo le lona mata upoe ono, ya lona fa upoe iva tato a mata mai ele nei taiao. If you have it, say amen. Hold on for me, please. Praise the Lord. So, matayo lona mata upoe ono. I just want to, you know, we already know the Lord's Prayer. Amen. Follow word by word the point that Jesus tried to make for his disciples. Amen. Ya tato fai tau male fai upoe iva, ia, ile fa sa molea, praise God, ia. Ole nei, ia fa apea o tau o na tatalo. Lo mātou tamai o ile langi. Iapa ia lo suafa. All right, everybody say, Iapa ia lo suafa. Iapa ia lo suafa. Hallelujah. May your name be praised, or may your name be blessed. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, family. Welcome in the house of the Lord this morning. Praise God. Yeah, ole tato manatu momualea for our Sunday school is may your name be praised. Tell the person next to you. May your name be praised. It is referring to God. Amen. Olo otala noa pe a oina Yesu le tsalo lea ile taimi tato tsalo ai ia mafaiona tato fa pe atu ia pa ia le suafa wai. Yeah, amen. Ole ali ipo le tua. Praise God. Mai se pasi mo Yesu le nei taiao. Hallelujah. Amen. If you just made it in the house of God this morning, our scripture is
Matthew chapter 6, and we are reading from verse 9. Amene. O le tusilea matayo lo na mata upoe ono, ia lo faitawina mai le fai upoe iwa. Praise God. Hallelujah. First point to note down is, may your name be praised. Ta ua ia o lo iloa po o lo talitonu i le atua soifua. Amen? Because, I mean, who noticed this with us? So se taimi lava e se whai aile te talo le ali'i, e base, you know, it's just like you just say it. Amen? But tonight I want you to just take one thing at a time. And this is the first step into the Lord's Prayer, where Jesus is saying, may your name be blessed. Amen. First point is for us to notice who we are serving. Amen. Ia matua I whaamanuina le suafa le atua soifua. Praise God. And that's my first point in your life of praying. Amen. A whai o oio se tangata e te fia lava e te talo. Then just recheck if your prayer includes you praising the name of the Lord. Amen. Se toi siaki ifo lava pe toi manatu ifo I lau tatalo. Po o whaamua mua ona e whaapaia ina le suafa o le atua soifua. Amen. Praise God, because so many times we are guilty in formatting our prayers such as, Lord, I need this. Lord, can you just do this for me? Amen. Hallelujah. And we totally forget that we have to magnify because that's what Jesus said to do. Amen. In this prayer. So in verse 10, now we're on verse 10. Ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo ile lalolangi, e pei o na whaia ile langi. Praise the Lord. Now, second point that we're going to look at is, may your kingdom come. Amen. May your kingdom come. Tell the person next to you. May your kingdom come. Amen. It's not referring to the person next to you. It's referring to ia o mai lo malo. O le tatalo lea ale tangata. It's a talo e lea unua. Amen. Whatever it is that you have to mention in your prayer, but say, may your will or may your kingdom come. Amen. Praise the Lord. Ia o mai lo malo. Praise God. O le o mai o le malo. So many, like I was discussing this with my husband this week, just to double check that, you know, I'm believing the same thing. Amen. O le o mai o le malo le atua. You see, the kingdom of God is already where? It's already in us. It's already here. Amen? Praise God. But it is a progress. Because we are living in this world, like this is something I have to note, and I think it's good to share it this morning. Like for you to say it and declare such words, amen, you have to believe in it. So first of all, it's already here. Amen? Jesus said the kingdom of God, the kingdom of God is referred to as ofatu waluluina. Amen. Let's just turn our Bible. I mean, I explain it better when it's from God's word. Amen. So Mark chapter 4 and verse 26. Turn your Bible. Because I believe amen. Amen. Okay, Mareko. Lona mata upo fa ia lona fa upo luas fulwono. Se itato fa amala mala maina le fetalainga Yesu ile malo le atua. Amen. Praise God. So if you have your book with you, Mark. Praise God. Mark chapter 4 and verse 26. That's all. If I tell my lava, just verse 26 alone. Amen. Ia. Waya fetalaya tu foi. Ole malo le atua ua faapei ole tangata ua na luluina saito ele. Amen. So Jesus is referring to the kingdom of God as this. Can someone read our English translation? Just the verse 26. Nice and loud. Mark chapter 4, verse 26. Amen.
Pamai o le malo leo le atua o le tangata ua luluina. Saito ile ele ele. Amen. So when we say that the kingdom of God is here, picture it in such a way. Fatu ua luluina. Amen. Meaning it's already planted, like the seeds are already scattered. Amen. And it's a working progress. Ele loa tātou pe ola ia fatu ile loto pe, you know what Jesus is trying to say? Praise the Lord. Fatu ua luluina. Jesus, his whole ministry is all about proclaiming or declaring the kingdom of God. Sau Yesu ina ia mawhaio na mala malama tangata ile malo le atua. And this point, when I was going through it, like in the Lord's Prayer, like it's as simple as saying, may your kingdom come, but there is so much insights to saying, may your kingdom come. Because that was the will of God for Jesus. So mea tonu lava lea na vala awina ile atua ina ia mawhaio na. O na o mai lo na malo. Amene. Mea lea alaio na mawhaio na whaaola ina oe. Whaaola ina au amene. Tell the person next to you, the kingdom of God is here. Thank you, Kenny. Say it louder. The kingdom of God is here. Amene. Mai se pasi mo le atua le nei tai au. Praise the Lord. Fatu ua luluina. Amen. And then it says, ilona fai upu luas fulufitu, ua moe, atato fai tau faatasi, ua moe foi o ia ile po, maala ile au, a watu tongo a ele saito, matutupu. Amen. It's like that. Tato ile lalolangi, like knowing and believing in the kingdom of God. It's already here. Amen. And the amazing thing about serving God is that we cannot do it with our strength. Praise the Lord. Amen. And standing on the word of God. Amen. That's it. But we cannot do it on our strength. Only the Holy Spirit can stir someone's heart. Amen. Na ole nga pa ia lava e mawhaio na toi whafangu, toi whaamanatu, I le tangata o lo soi fua lava le atua. Amen. Praise God. E whaapea le whaataina o le malo le atua. And it goes on to explain when this seed, amen, po le saito lea, po le fatu wa luluina, it explains how it grows. Amen. There's like steps to it. Amen. Praise the Lord. Pei lava oe ma ui leo la whaaleanganga ile whape te sauloa. So le polo fesa loa ka ua. Amen. It takes time. Amen. It is a working progress in this life for us to be solid. Amen. To be able to stand firm in the word of God. O se mafutanga po se olanga e whai pea. But it is mentioned that that's our second point in the Lord's Prayer. May your kingdom come. O e tau watu ia whaia ia o mailo malo I lau tatalo. Sometimes we forget. Amen. Praise God. But declare it with you as you pray. As you keep on praying for that need. Ia e whaaleo atu ia o mailo malo. Amen. Ia o maile malo le atua. That's what we are trying to do right now. Tala yatu, ta'watu leleo Yesu, lea ete olai, amen. Praise God, for everybody needs to hear your story, needs to hear the changes you made in your life for them to decide. Amen. I awale mawa loa oe ile o langa leo leo la fa'aulaina, and then you just sit there and don't want to share it with your brother that needs it. Praise God. Praise the Lord. And then in the same verse, about the Lord's Prayer, it mentioned in the last point, amen. Amen. Tell the person next to you, may your will be done. Not the will of that person, but God. Amen. Praise the Lord. I have a testimony to say about this point because just last week on Monday, we were invited to a conference to meet the ambassador of Israel held at Manukau. And,
usually my husband does all these conference and go to the meetings. I never, get the privilege to go, but I was this time. Amen. Anyways, as we were sitting, processing like what they were setting up, ambassador leo o Israel, amen. As we were sitting, like we're sitting next to a lot of pastors and people, very important people, amen. And I was sitting there and I could hear, like they were setting up for the Ava ceremony. You all know what that looks like, amen. There's a Ava bowl and then a tau bowl next to it, and then all of that format was, being laid out. And I was sitting there and I heard a voice so loud in the room. I shared this with my husband, like after the whole thing. It was so loud saying, God, may your will be done. Like it was so loud. I was just sitting there and I was like, oh my gosh, is it just me or? And then I looked at my husband, because every time they do the Ava ceremony, like, etapa lava ipua tangata taua, amen. So I knew I'm not going to get a cup to say, lau ava lea lea tua. I know it's always my husband that does that kind of thing. But when he was holding his cup, I was like, oh my gosh, if only my husband can say, lau ava lea lea tua, ia whaia lo finangalo, amen. Like I had it in my mind. I was like, oh wow, you say whatever it is that you have in your heart. But that was the message, or that was the word that was so clear. As I was sitting there and I said, oh, I'm going to tell my husband about this word. Alulava le conference, just at the end, like it was nearly, we already had a little break where we were having coffee, and then we came back again. Just near the end, there was a man that stood up. I believe he was a pastor, and he was Tuvalu. I'm not good at remembering names, so I didn't get his name. But anyways, he stood up, conference. And you know what he said was just what God has said to me in the beginning. Amen? Like he stood up and he said all these stuff, and then he highlighted for Mailana Tala ile matau mafutanga, because he's very good in Samoan. Ole tuvalu a leo lana fa Samoa. For my ia faya le finangalo le. So when he said that, I turned to him and I was like, amen. That's what I heard. Amen. Like, it was very prophetic because it got to me first. And then I was like, oh my gosh, this is exciting. I want to tell my husband what I heard and that this pastor just confirmed. And then I had to meet him. I went and shook his hand. Amen. But he said something that, like a lot of us are hearing a lot of, different stuff on the media nowadays. Amen. But ole tangi mai ale ambassador Israel, most of them are not true. Amen. In regards to Israel, there's a lot of stuff that's saying on the media that's not true. So therefore, stand and pray for Israel. Amen. So yeah, that was my little testimony about our last point. Amen. Praise God. So declare that in your prayer. Check your prayer or tell the person next to you. So, do you remember to even say, God, may your will be done? It's always our will. It's always what we want. It's always what we need. Amen? But never stop to say, God, may your will be done. Amen? It is a lot to actually ask for, but Jesus wanted us to say this. We just pray it. But we don't think about it. Just like this morning. Stand on it. In your everyday prayer, no matter what it is that you're struggling with, no matter what it is that you're asking for, but say, God, after all these stuff that I'm listing out, may your will be done. Amen. Praise the Lord. Those are the 3 points that I captured for us. I know the Lord's Prayer, everybody knows it off by heart, but just the introduction of the prayer. Say those words and echo them in your heart. May your name be blessed. May your kingdom come. And may your will be done. Amen. Praise God. Hallelujah. This is our Sunday school. I know it's not long, but you know what?
we were so exposed to praying without ceasing, o le tatalo e le au noa, that I believe everybody's there. E la se si, is there anybody here that has a question about this topic? Because I believe this will be the last Sunday of it before we get into next month. E iai se se eisa na fesili, a ele ifa umo fo le tato a ngosa le nei tai au. Hallelujah. Yeah, mai se pati mo le atua a tono le malama umalava, amen. Everybody gets the word of God. Amen. Praise the Lord. Val awa tu le team le nei tai au. Praise God. Okay, we're just going to sing some songs. Yeah, if ngayon mai ele tato sing le nei tai au le au fatasi. Oh yeah. So we're going to sing a song, and every vasenga va ailo fa ya onga, but for my class, just give it to Faletua Ofu this morning. Amen. Ya siwa mai e tato le fa now. E ave lau sene. Amen. Okay, team, you can sing your song. I will take our time while we all sing. Yes, baby.
pati evi ele tole nei taiao. Praise God. Oh, tole vasenga sisse. Oh, I think Sis's class is mostly up here. Male vasenga le au matsua va mole. E auto sing it to oh, praise the Lord. Okay, we'll sing one more song. Taso tulai mai as we are doing this. Taso tulai mai mai sau siva, mai sau ata mole atua. E fa umai fo ile tato a onga sa e ta pena ilo loto. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Mai sau siva au lele mole atua. Hallelujah. Leo fita fita. Hallelujah. Leo le malosi. Ale alauna. Ole atua. Leo fita fita. Leo le malosi. Ale alauna. Ole atua. O te mawhaia, mea umalama. I le whamalosi mai, ala wanganga. Ua manu malo, ia Yesu ke eriso. Lea ua anei, le manu malo. Praise the Lord. Mai se pati mole atua le nei taiao. Hallelujah. Ia whaaloa loa mai lolo a au iluma nei o le a whaapa ia ina. Le sene a le a onga sa. Ia ma wha umalia fo le tatou a onga sa le nei taiao. Hallelujah. Father God, we surrender you, Lord, this offering, Lord, for the purpose of our Sunday school. Wa e silafia le sa foai le nei taiao. Our prayer, Lord, is that you bless this offering, Lord, and bless the individual, Lord. May you bless their hearts, Lord. Fa'amanuia i le ngaluenga ala mayai nei seleni. Fa'amanuia yo lato loto le nei taiao. Ia fa'apea ona fa'amautuina pea lau upu tamasa fa'apea ona oina. May you bless each heart, Father God, that has received your word this morning. In Jesus' name. And everyone says, Amen. Hallelujah. Fa'afisai lava tato alala mai lalo. Praise God. Just a reminder that tomorrow night we have our Bible school. Ia po lea onga lea tamaiti. Po lea onga safo ia tamaiti. Ilea songa fua at 7 p.m. here at our house. Amen. Fa'afisai lava. God is good. All the time. All the time. God is good. Leile atua. Taimi umalava. Taimi umalava. Elelele atua. Ya lau sua tu pesele le au. Ale I amata te tu sa ni le ni tau.
tua le nei tai au. Amen. Hallelujah. Ave sau pati mo le ali le nei tai au. Amene. Ina ua malo mai le pati ale lanu mu I Samoa. Kei loa matua le ofi alfa le lau tō patipati. Ale fai atu ave sau pati mo Yesu e tau le patipati tātou. Ave sau pati mo le ali le nei tai au. Amene. Fatalofa atu le nei tai au. Sua matua al fale. Sunga al whawhiangainga mal fale tua. Pa ia mawalunga sio tātou e kālesia iona tūlanga whalupe. Au talavou, se ia o le whanawiti, whatalofa atu le sunga le taivi inga. Ma pele malu le team le nei tai au. Talofa lava le suafa manu malolo tātou ali o Yesu Keriso. Hallelujah. Talofa atu fo I woma paanga whapena mafuta mailunga o penga ta whailangi le nei tai au. Tātou mafuta whatasi ma whai sauninga. Pea whai lava woma mau se whale sama oe. Ia o ngā lunga o tātou wala ata. Tātou te whai tāpua inga whatasi ai le nei tai au. Talofa lava. Pitoa se whatalofa. I wo wa sia le tātou. Ma o tāpua i le nei tai au. Talofa i le usa au auna, whale tua. Pa i o le ainga. Suafa manu malo Yesu Keriso. So mai matala mai au. Tātou mafuta i le mamalu o le atua. Ma tātou whai vi inga ia te ia wai te tau ia te ia. Lona lava vi inga. Mene. Hallelujah. Sa uni le ta'alonga la kapi. E mua whai le mea ta'u o le warm up. Wa a e leve vela. Ma ngā solo maso o lo tino. E le leilo whaatino ina o le ta'alonga. Le atua e matautia oe. E ofo ngia oe. Pea mātou wa ai le la. Pea mātou wa ai le malama. Pea mātou wa ai le isi asolo mātou ola. O na whaatau wa aleo I mātou e mātou whapea atu whaafetai le atua. Whaafetai lo le lei. Whaafetai lo alofa. Whaafetai lo whaamaoni. Ta maa whaatasi mai le tāpua inga lau whanau le nei tai au. Ia whaia mea uma. Ia maa lia I o luma. Ia sili o na vi ia I oe no o Yesu. Ameni. Whaatalofa se au I o tafa. Mai whai ai ele leile ali. Amen. Hallelujah. A mai e o nei whaatalofa. O te wala au atu ia te oe le uso le nei tai au le tua whawhine le tina. Tu ua lo no foa e tu la. Hallelujah. O le a Praise tātou the wha Lord. vela vela. O le taulanga siva. O le taulanga e ave le ali. O le taulanga pese. O le taulanga e ave le ali. Aua te tū le mea nei te iai. Siva whaata milo te tono le tātou whale. Ma ave lau vi inga I le atua. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory to Amen. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Whaatalofa The team se is au ready sa waliwali now. ane ai. Amen. Hallelujah. Amen. Praise you, Lord. Glory Jesus. My soul will magnify the Lord. Siva iai moreli.
Amen. Amen. Siva Mayai. Yo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ia lea tua. Mana manava mali e tutonu. Mana manava mali e fafo. Hallelujah. I want to if you love siva moleli. Hallelujah. Awau te tau ia te oi. Na o tu mai ina e se siva e na matatau I lea tua. E se alo uola amu amu I ai. Ai ina ua o I loa. Ma o langona ina. E matau tia lo siva mo le tua. Na o siva ai e peo na o siva atu nei. O o le toi popole se tasi. O o le toi popole po a tala e fai mai. A lo uola na o fai le li. A o ngā mo o e tama. La iai le siva se vavele. Siva mai mo le li il tai au le nei. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Because I want to see my Jesus.
Amen. Hallelujah. Amen. Pala po se sia pati vi ia ile tua le nei tai ao. Mai fai atu ai whawhetai tele a Yesu. Amen. Whawhetai tele a Yesu. Te whai tau ina sina upu mai le fionga pa ia le tua. E ta pena ai. Lau taulanga vi inga. Ma uma lau taulanga siva. Ma walunga ai le vi inga o le tua. La fu e ta pena mai lana au au na mo le upu. E whawhanga ina ilo tātou wola whaalenganga. Au te whai tau ina sina waenga mai le tuspa ia. E tā pena pena ai lau vi inga ma lou loto whaafetai atu i le atua. O le tusia salamo e luas fulma le lua. Whai mailona whamatala ina. O le taimia au i le savalinga tā vita i le puapuanga. O tele iloa ia te oe. Pe ona tā ua e le tātou whai aonga sā le tai au le nei. E le ilopo wheo o iai le whaafita au le na e uia. A tonu e te tuhu mai i le tai au le nei. Ma ou whaolinga au le lei ma le matango fie. O la ei au le lei ma nongi perfume. A iei le mea nai te tonu ia te oe mo mia le whaasa o loto. O lo iei se avenga ma mafa o lo e a moina le taimi le nei. Le ango le tala le alta māloa tā vita. Pa me le tala Yesu i le sa tauro le ali ie. Ai se au e tu la fwai mai atea. Pa me tā vita le salamo e luas fululua. Pa upu mua lo ua ai. Lo ua ai. Sea ea le mea ua e tu la fwai mai ai i atea. Amen. Hallelujah. E tau mamau ma lou faa o la tanga. O upu foi. O lou faa taio. O le tangi. Via oisoma. O le tangi. Te whai atu ia te oe. Tangi. Tangi i le ali. A whai o totonu le ainga. Tangi i le atua. Na o le atua e whaasa o loto ia te oe. A whai o totonu o kampani, totonu a onga. So se mafutanga e te uia. O le vā wha le uso, vā le wha le tua fine, vā wha tua ngane, vā wha le unga ali, o lo iei se maa whatianga ia te oe. Tangi i le ali. Tangi i le ali. A whai fo i o whai ngā whiriwhiringa se o tātua tunu upe ona mawai atu nei, ua vai ei a inga, ua e mo o mia se so o tanga a wale mawhai ona o tūlanga whaaporkiki. Tangi i le ali. Na o le atua na te avatu le saolotonga, na o le atua na te avatu le file mui lo loto. Lango le tangi lea Yesu fai mai lea li e lo ua tu ai ai se au e tu lafo. A le fo e tangi e ta vita i. Ai muli ane fai mai ina ua iloa e ta vita le tua e iloa e ta vita lona tua e iloa e ta vita le fa sa olotoina o ia. Fai mai le tala ta vita i le fo e pue luas pululua anga i le luas pululima. O te tau atu lo suafa i o uso. O te vivi i atu i a te oe i to tonu o le whaapotopotonga. O outou o e matatau i a Jehova. I nā vivi i atu ia i a te ia. O outou o le whanaunga uma a Iakopo. I nā vivi i atu ia i a te ia. O outou o le whanaunga uma a Israelu. Ia outou fefefe i a te ia. Awa e le tau whaatau waaina o ia. E le ino foi o ia. I le puapuanga o le ua puapuanga ina. E le liliu ese foi, e ia ona fofonga ia te ia. Na tangi atu o ia te ia ona whaafofonga mai ai lea o ia. O te vivi i lava ia te oe i to tonu o le whaapotopotonga tele. O te awa tua foi ia te ia. Le manatu ia te ia o mea na o tau tō ai. Tangi le ali, whaafetai le ali, vivi le ali. O le whaasa o lotoina oe.
Hallelujah, Lord. Sautala, pai atu ia sautala i le atua, whakatai atu i lona lelei, a watu ai malawi inga i a te ia. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. E sini sini e se moe lo mātou atua. E whaavavau, Lord. Tasi tu e tusa ma oe te mā. Wana oe e to tasi lava. E te tau i a te oe le vi inga. Awa e pa ia lava oe. E whaavavau loa lofa. Loa nganga ia whamanu atu i a iau. O mea umo i te tonu i a te au ia whamanu atu i lona sopai. Loa nganga ia whamanu atu i a iau. Awa nei ngalo se mea tasi o ana mea lofa. Loa nganga ia whamanu atu ia i o wawaile lei o ia. E mai le vavau e o le whaavavau. E ifo ia te ia o tuli vai uma. E to tuli ia te ia o tupu uma. E tau e ia o laulau whai. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, Lord. Io e le ali ie. Vi ia oe lo mātou tama. Awa o lo walofa wa sili lava lea ia te i mātou. O lo walofa e le whaatua o ia. O lo walofa e le lei e mo lo mātou o lalo mātou tama. Awa o lo walofa tu noa o le whaumatia i mātou. O lo walofa muti vale whaupea i lea tai au ma lea tai au. Lea li ie. Mātou te vivi i atu pea i a te oe le au noa. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus.
sui ai lo lelei. Mana batasi mai ale ali ie. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Yes. Prophet Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus.
ia oe mai le vavau. Haleluia. Uilo mātou palapala. E uilo mātou leanga. E uilo mātou paangalo ia te oe le atua le tele o le taimi o lo mātou. E le mawhai. E le mawhai. E le mawhai ai ona e tu la fua i lo mātou ola. Haleluia. Wa oi mātou ore ngā luenga na e whaia. Ina ia fōlinga ia te oe. Ia vivi ia e ai o mātou loto ia te oe ta mae le au noa. Ma mātou whaape atu, whaafetai. Whaafetai. Whaafetai te lele atu. Whaafetai au whaamanianga. I lunga ia te mātou taito tes. Thank you, Lord, for your blessing. Ia vi ia oe. Hallelujah, Jesus.
Tala noa tua i lau loto i lea tua. Ma e whaafetai atua i a te ia. A o maua loa wanoa. Awa tātou te tuua lea wanoa e alu ese. Awa tātou te mai mawina lea wanoa wa mai e lea tua i a te i tātou. Tātou te whaafetai ai pea ia e lea unoa. Hallelujah. Lo mātou atua. O le ngangana ia o mātou loto. O upu ia o lo mātou whaafetai mo lo mātou loto i a te oe e lea unoa. Lo mātou atua. Wha mole mole. A o mai lo mātou loto ua maa. Wha vai ina le loto maa o lo ito tonu i a te i mātou. Awa wana o na mātou tutu e pei o se me māsani ai. Amen. Mātou alanga e pei o le me māsani ai i aso sa te tasi o mātou mai e watu le vi inga. A o loto ua mamau. O loto ua au ngata. O loto ua whaifu. Tu aina uma lo mātou. Le mātou te wha maua lalo atu ai le tafu o le sa tauro o keriso. Ta mā wha mole mole. Ave ese le loto maa a mai a te i mātou. Wha vai ina. Ma avea le taulanga o le vi inga o se mea sua malia i a te i mātou. Mātou te alanga ina. E le ngata i aso sa te i tasia o aso uma lo mātou ola. Ina ia mātou whaati e ti ai pea le vi inga le mamalu i a te oe. E peo na alanga lea onga sa le tai au le nei. Lo mātou ta mai o i le lang. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malolo mātou li i. Ta mā, na o oe lava e te iloa loto ta itasi o le whanau nei. Ma o mātou tangata wa mai lava i o mātou tu mua i se ia pa ia lofi o mātou wa e leise me lilo i lau sila whanga. O wana tala noa lau upulo mātou atua. Na e whaia i mātou. Ai me le i whaia fo i mātou wa umona e iloa. Lea li i e. Mātou whaape atu le tai au le nei. Wha ma ngalolo mātou wola anga sala. Wha ma ngalolo mātou tau maho maoe. Wha ma ngalolo mātou le usi tai. Wha ma ngalolo mātou wola le mata. Wha ma ngalolo mātou wola wha folinga. Wha ma ngalo i mātou le whanau anga sala le tu. Le toto Yesu Keriso. Na masa ai lungo le sa tauro le ali i. Wha ta feifo. Wha ta ele i mātou. Ina ia mama ngalo ai le ola anga sala ma i mātou uma o le whanau anga sala. Ma futa ina i mātou e lo wanganga. O le aungani a tā vita aua ne alu ese lo wanganga pa ia ma ia e whaapea la mātou te talo atu ma la mātou o lenga i le tai au le nei. Nganga pa ia e aua te tu ula fua ina lau whanau. Ma futa ina i mātou lau upo la mātou whaalongolonga. Whaau lau au auna. Whaau i mātou le ali i e la mātou whaalonga. Ina i au mātou la ngona ina. Ma ia avea o le whatu e pa u le ele lei. O mātou loto ia le atu. Ina ia tupu maola. Ma avea i o mātou tangata. O le taulanga e ola. E pa ia mamalie. E lunga o lau sila whanga lo mātou. Le taulanga siva le nā. Le taulanga vi inga le nā. Le taulanga whaafetai le nā mo oe lo mātou atu. Pa mangalo lele atoa o lau whanau. Pa tasi mai o Yesu whaafetai tele. I lo suafa Yesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola. O le mawala au atuai, ala langa whaatasi le whanau a le atua. Amen. 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 Ave se si pati e vi ia i le atua. Ma e alala nei lo no foa whaafetai. Ta pena ane lo loto. Musu ane se talinga i o tafa. Ma e whai i ai. Taimi o le mea ai whalenga. O le taimi e sa ili ai se whaalumanga mo oe. E le ngata o le aso le nei. A o lau sa valinga i le nei vai aso. Pai ane se tangata. Sa wia ta ai le nei aso. I le upu o le atua. O le amana vaina e lana u auna le tai au le nei. La la
sunga le awauna le atua le ala mai ele fina ngalo le atua mo I tātou le nei tae au. Sunga le whawhengainga le tamau le whale, Pastor Mikaele Bureta. Mo le upo le atua le nei tae au. Testing 1, 2. Lesa ilam tau tio le tua. To mana tua ilona anga le lei. Hallelujah. Te leilo ia te oe ni tae au alo fatu noa. A ole tae au ole oli oli. Ole tae au le manu malo. Ole tae au vi inga. Ole tae au le whaafitai. We must be thankful. And we must be grateful because He is God. Hallelujah. Tau on Praise the tātou Lord. whaafitai. Wa ui o le atua e au au lana pule. Au i ai ma malu o le atua nei tai au. Aua e te aluese ma le nofo alii o le atua. Knowing that you are sitting in the presence of the Lord this morning. Amen. Olo e iai le ma malu o le atua le tai au nei. Pese o se tautinonga ia te oe. Pese o se moli mawola ia te I tātou. O le atua o ananafi, o le atua o le aso. E o lava I le whavavau, Glory o lona whamaoni. Hallelujah. Mai o lona alofa e au atu I lea tupulanga, ma lea tupulanga, ma lea tupulanga. Amen. I ia le li, Via o le atua e le whailonga tangata. O le atua e alofa I tangata uma. Hallelujah. I ia le atua. Amen. Tauna e pese le lei o le atua. Hallelujah. A foi o le atua e le sila sila I lau tua nai. O le atua e leva ai lau vai vai. O le atua e leva ai o tātou vai vai inga. O le atua e leva ai sou le lei. O le atua e leva ai ni a tātou whawhita auli. A o le atua e sila sila mai. O oe o le atali ma le awhawhine o le atua. Amene. Wheme ale mo li maua ione. Au I lato uma o e na talia o ia ma whaatua tua I lona suafa. Na ia a vatu iai o lea manuia. Ta uai o lea talii. Ta uai o lea whawhine. Ta uai ta tau o ta mawhai. O suri o le maa lo lea tua. E le o le maa lo Samoa. E le o le maa lo le laulangi nei. A o le maa lo lea tua soipua. We must be thankful. We must be grateful because we are serving an unshakable kingdom. O lo tātou au na I se mālo e le luluina. O lo tātou au na I le mālo le malamalama. Amen. Amene. Hallelujah. A te tau na I whaafitai. A whai lesa e tā puai lau waenga whaafitai. Vi ia le atua. A whai o leua malolo le waenga whaafitai na e tā puai ai. Vi ia le atua. Lengo le taimi tātou te o mai e le whale o le tua. E tasi o e mau I luma o le tua. Glory Jesus. We are the children of the Most High God. Thank you, Lord. Amene. O tātou o alo ali o le tupu. Amen. Whai lau tua oi o e malamalama o e o le awhawhine o le tupu. O e malamalama o e o le atali o le tua. Amene. Hallelujah. O e lo o e o le sitiseni o le malo o le tua. Yes, Lord. Hallelujah. Amene. Amen. Pele aise me lautanga e te oli oli aise a. Nai te ilo lo sila o lo soifua lo atua. Amen. Yes, Lord. Amene. Pe itangia o e tangata. O nai te malamalama o le atua o lo fa paolo na au ilunga ia te oi. Leai. Leai. Amen. We must be thankful. Amen. We must be grateful. Leanga o le tātou te au na I le malo e te tauona.
tātou whaafetai atu ai le atua male mingau. Amen. Male matau. Ai sea ina ia fia mai le atua ia te tātou. Le ai. Amen. Amen. Hello, Charlie. Ia oe wai nofo mamalu o le atua tāau nei. Turn to your neighbor and say to your neighbor, we are blessed because we are sitting in the presence of God this morning. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is a testimony for you and me. Amen. Yes, Lord. We are all the same. Hallelujah. Amen. Ma moli mauai ma to manatu ai. Ile matango fio le atua. Pe ono fai atu ia te o ikalesia. O le atua le tātou te au nai. O le atua ele na au. Na ia au maini mea le leimo ana nafi. O le atua le te au nai. O le atua na te au mai mea le leimo oe. Ile aso le nei. O le atua na te au mai mea le leimo oe atai au. O le atua na te au mai mea le leimo o lau whanau. O le atua na te au mai mea le leimo whanau o lau whanau. Hallelujah. O loo sa ili mai le tua. Ya te la tau o e tapu a yatu ya te ia i le anganga. A toa malea. Whaama. Whaama oni. Pe te nofo lai lau no fo pe te tu lai. A le oli lau loto i le tua. Seki. Whai lau tua o seki o e li usu. Whai lau tua o seki o e po ngā ekele seki. Whai mai le tala tai au ni so sta longa. Taun wha vevela mua a. Tauna warm up mua le au wa ale vevela. E stifle masol vai. Ah. Pe sa we lau panga sai step ya o e mata ai. Why? Ai ke leo vevela. Ele o lusi oi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ale tai au. E lo pe ya le isa me le tau fia lo oli le tua. Amen. Amen. Hallelujah. Of tai le tua tata fela I male au na ia lau fo. Mal to fine ya lupa. Hallelujah. Ngata la ua ai nei au na o so ma to fa fine. Tai mi le ta fa lo wolanga. Amen. Amen. But one thing I know, my leuso lea. O tanga tele lei tele la nasiva. Amen. However, I lay alau fo tai au ni. Pe ua pula la nasiva lei tai au. Hallelujah. Amen. Ale ma ngai ai on mori mau al tai tai. Ya e saulo te siva mo le tua. Amen. Wa seki a. Elevi I ai lo to lua. Elevi I ai lo ainga. Elevi I ai lea. Tua. Lea tua. Amen. Pe ala ma ai pa ma ka ko pese va ve foile. Ah. Le ala la warm up. Tato tu la I mal tau ni. Se alu fa ta lo fa se lima. Fai tanga ta la ko e alu ke le fa ka lo fa ma ya. Ya tato tu la I mal le tau. O foi te fa ta li pese. Ya alu fa ta lo fa se lima le ta fa ye. O le wa umala unga pasta pe aseki me la usiva. Ai fa pau mai mea. Tu lo foi ale fatalo foi lo uso nei tau. Awa te pole for team. Hallelujah. A seki a oe wo seki for team. Praise you, Lord. Ale fatalo foi lo uso nei tau. Fa manuia ya teia. And my spirit
Praise the Lord for what He has done for me. He has set my spirit free. I feel like running, skipping. Praise the Lord for what He has done for me. I feel like running, skipping. Alo fata alo fa seli maneta eu. For what He has done for me. He has set my spirit free. I feel like running. Ia ole tua. Praise the Lord for what He has done for me. Hallelujah. Oka kai ma kai ani. Amai mai foi le tato ainga. Foi mai me ale sangata. I feel like running. And also running le me nali. Amai le sivan tai tai le sivan le tai au. I feel like running. Amai on tamoi. Amen. Awa se tu. Olo iai le tu al tai au le mai. Hallelujah. I feel like running. Skipping. Yeah, sauta sau. Praise the Lord for what He has done for me. Yo. He has set my spirit free. Yo. I feel like Yo. praise the Lord for what He has done for me. Yo. Yo like running. I feel like Yo. praise the Lord for what He has done for me. He has set my spirit free. Hallelujah. Praise the Lord for what He has done for me. Ya, tuachicha mana ya. Aya. Mana ya la timu le la umila unga fa fa wa le wa timu. Oseki oi. Amen. Oseki oi children. Ole ai le itamu mo ele siwa e fa le siwa ngalo ke la tu al metas. Taylor. Ole fale olo ia le oli. Le fale ole tua. Ole fale ole saulo tonga. E te sau mala ua venga, o te sau mala ua venga. Tātou te whaiua. Wha saulo toina I tātou ele oli pa ia ole atua. E anu watu la le upo le atua. E sau whai le leilo lotu. Ia iaia te oli lea. Tasi le waenga one e whatamala o lau inga o lau taulanga siwa. Amen. Ia leli. Seki. E sau ne te tamoi. Yo. I feel like running. Siba mo le tua. Yo e le tua. Yo. Yo e tama. E se lo le lei. Au tai o wa venga. Yo. Yo e le tua. Tama ma tim. Yo. Hallelujah. Tell your neighbor, find out what oil and lay the tour. And let me tell you what the Lord has done for me. Tell yay. He healed my body. Yo, oh yeah, let's find my lolo, ya toy. With the Holy Ghost. Stop and let me tell you. One more time. Tell that person, tell that individual. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Yo. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Hallelujah. He healed my body, saved my soul, baptized me with the Holy Yo, le tua, le
Let's run. And let me tell Hallelujah. what the Lord has done for me. Run, 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 run. Feel like crying. Go. Praise the Lord for what He has done for me. Hallelujah. Wait, wait. Shake it, shake it, shake it. Yup, yup. Yup. Stop it. Tell the person. Stop. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He healed my body, set it my soul, baptized me with the Let's Holy run one more time. Stop Praise the and Lord. tell you what the Lord has done for Let's run. Yup. I feel like Choo-hoo. You're in the tour. Baptized tomorrow. Yup, yup. Lalo, 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 lalo. I feel like down. I feel like down. Lalo, 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 lalo. I feel like. I feel like shaking. Feel like shaking. Shake it, shake it. Loose it, loose it. Sit down. Feel like running. Yup, yup, yup. Awe sa taulanga pati le tua. Hey, hey. Hey, hey. Ia fatalofa le lo tua. Oi, mai fai ai oka. Ma ngai sumpan le aso. Amen. Thank you, worship team. Aftai, ave se pati mo tatou au nei tai au. A malo atu foi nai whanau. Ia whaftai lau tatalo mo lātou. Whaftai lau lango. Ia whaftai foi lau mana tua ino I lātou I lea taimi ma lea taimi. Tātou team, e le whai an tau sanga. Ai al toi ina malum tua fia pese e lunga I. Ia mea aunga ngau whai ngā mea. Amene. Pe pa whālo leo. Hallelujah. Ai sau lai ke pese mo le tua. E le sila le tua I le. Koi ngā leonga I leo aloa. Lou loto. E te au nā tua ia te ia. So a whapea e te fia ofolo wola mo le li il tato o whai pese. Koi ke le au le ni le lunga il tato o whai pese. Ai sili lauta talo mo lātou. Amene. Praise the Lord. Ele lo tua oi pasla ia skadima. Sa uni la ia whaalongo le upo le atua le tai au. Au e te fia wave alu fali. E mua o na whatalofa atu I le maualunga o le tātou mafutanga le aso. Mai lava I le au whai ngā luenga. O le au mātutua. O le au talavou. Sa ia o lava I nei whanawiti.
Whatalofa atu. Lau tau au auna mo o ele upua le tua le nei aso. Whatalofa atu fo i le uso au auna ia lau fou ma le ainga, fai foi on tātou mafuta nei tai. Ave se pate vi ia le tua. Ia e maise o lava loa, io ainga tai tasi o tātou i kalesia. Malo fo lau lava yaso tona yatu, malo fo i le fa malosi mai sauningo le nei aso. Ave se pati mo tātou uma. Fatalo fat fo i lau o tala lei, fata fai taulanga e fia, i lunga o penga te failangi, so o sei tulangi o lo o. Whaano no manui le lii, ma fai tāpua inga i le tua le nei aso. O fua lofa atu, ma whata lofa atu, i le nei tai au. Ave se pati mo le tino ke riso. Ia whaftai fo i le tua le nei tai au. Ia lea ua wala mai fo i ata o tau le leia. Ia i se whainga malo le atula i mai. Wau pu whai o le tātou malo Samoa. Ave se pati mo Samoa. Ia il talitonunga sa e tatalo, sa e tapuai. Leo o tātou mai le aso. O le vi inga ma le whaafitai. Tātou te avatu i le tua. Leo o tō manu. Leo o tō mai lana pule. A wā se whainga malo mo si o tātou watu nu pele o Samoa. I ia le li. And let's continue to pray for Samoa. Awana i muta lau te talo. Awana i ngata lau te talo. So se taime te talo ai, mana tua Samoa. Mana tua tai o si o tātou watu nu. Mana tua le whainga malo. Langa i le whaingo fie. Ia e whaftai le li. Ia leo wa tali talo sanga. Le anga o whaife au le tutu atu. Sa au ta talo i le tua ia tu lai mai se whainga malo. O ai lava e tu lai mai. Tātou te ave i aile lango lango. Tātou te tutu whaatasi mai lato. Le anga o tō whinga umai mai whea. Mai le tua. So let's celebrate the mighty hand of God. Wa te atu fo i le atu vasa, ma vai atu fo i nei vai aso sa whenga i aisi o tātou atu nuu male wha moi moi. Leo wa tō manu mo tātou o e fia fia. Mi ia le atua le tai au. O le mana leo le tatalo le sa tātou tala noa ai le nei masina. Mi ia le atua. O le matautia leo o le tangata e mafuta le tatalo. O le tangata lea e fe so o tai mai ai le atua e so o se taimi. E mawhai o na tā ua o le kerisiano, ai le mawhai o na tā ua o se tangata tatalo. E mawhai o na tā ua le tātou e kālesia o se e kālesia ua tōmu i tangata, ai le o se e kālesia tatalo. Le anga o le kālesia tatalo, o le kālesia manu malo. O le kālesia tatalo, o le kālesia iai manuia o le atua. Amene, o le kālesia tatalo, o le kālesia e puna whanau, ele oli o le atua. Amene. And this is one thing, walaunga tasia uma ia tangata uma. O le alava le tuainga tapua inga e tapua il tangata, o le tatalo se upenga e pitosili leo na malosi. I le tangata whaatuatua ma le tangata wata ua o le tangata kerisiano. Amene. I ia le atua kolose e wha fwai po e lua o le tatou launga na leitai au. Mai le fionga le atua i o tau fina finau I le tatalo. Ia mataala I le mea ma le whaftai. O le tele o tusi o le ngata o le whenga inga tuai o le whenga inga fou. O lo o tala noa mai ai le upua le atua I le tatalo. Tatalo.
whaatonga, whaawhitai, whaataua nau, whaapuluvanga. Tele i o toi ngā tatalo o tala noa mai ele upua le atua ia te i tātou. Nei matina sa tātou sāvalia, sa tātou wao o ina ai le mata upu o le tatalo e lea unoa. O tatalo o tangata e le fiungo fie. O tatalo e lea unoa o tala noa le tangata voi le umilan tatalo. Tatalo e lea unoa o tala noa le tangata e fia e mafuta i le atua. E fia e fesili i le atua. E fia e vala au atu i le atua. E fia e sa ili i le atua. O le tatalo le nai lea unoa. Amene. Silio nei mea uma. Mai le tele o lau apostolo ma lau perfeta i totonu o le tuspa ia. Aina toi saua Yesu. Faa o ao. Maia te tātou. Le malo si anga o le tatalo. Na malama le lei Yesu il tatalo malona mana. Sala e alu esu e le soifuanga o Yesu o tele o teimi o le misiona Yesu o le taimi tatalo. So as us, whapena fo i tātou. O ai tātou o le a tātou le tatalo, ai pe a whai o le misiona le a tātou o li whaola. Na laua lunga i lona finangalo lea. Fe so o tai atu i lona tamaa. Taun whapena tātou. Ele tatau on tātou fiungo fie. Ele tatau on tātou whapalapala i tatalo. Amene. I ia le atua. Amene. E mai ia bishop. A pau alau amene vave fo tātou launga. Mana ia la toi ngā amene ia. Le lau tau fia o tau lesi lua i tū la. Ia le ali. E mawhai ona tā ua i tātou le kirisianu. E le mawhai ona tā ua i tā ua o se kirisianu mawai. We can't be called Christians, but we cannot be called greater Christians. Le anga e sostangata lawe tatalo. O le kirisiano mawai. I ia le ali. I ia le atua. Sa isi ilunga lau ao pe whapelua umon whapa ia oe malau to olua, malau ainga. Mai le malis. A me whapele si ingo li malis. Amen. Sa isi ilunga lau ao whapelua umon whapa ia o lua iluma o leto. Praise the Lord. Amen. E le mawhai ona avea le lua ainga o se ainga mawa e po se ainga le lei. Pe a le lei le lua feso ta inga malouto o lua. Esa. A alulta maa loa ili vai aso ato ele so ta i melonto o lua le almetu. Escami solo lo makuelan ka vale po fela ya ru to ina. Amen. Sis ele yo o tuta malo le tofan. Nga lua nga filele ko isa. Amen. Fa pena tatou il tatou va maletua. Ale ai se o langa tatalo ke risiano. Ele mafai ona le lei le tatou mafutanga matama. Amen. Hallelujah. Ai so stangata fo ye ma futa ta malta talu. Nai lumo o e waso mawai. Your greater days are in front of you. Taimia te la ayo le va venga le tua. Taimia te la ai te moli mawina le leio le tua I lo ainga. Amen. Anga fo le te savali lo fato tua na efeso tai le tua il tai au. Ai te le tu ua lo fale na evala au I le tua il pui lo ainga. Amen. Iau tau fina finau I le tatalo.
Ma ia mataala I lea mea ma le whaafe. Whaafetai vaenga mua whinau te talo. Church, family, I urge you. O te whaamalosi a te oi. O te le whaamalosi atu onga ua malosi sa ua olanga te talo. Ai o te whaamalosi atu ono le upua le atua. Le whaamalosi mai a te I tātou. Ia tātou finau le tatalo. Amene. Aleluia. Le ai. Aia. Fia e tala noa tātou e kalesia. Vi ia le atua. Finau I le tatalo. Inisi upu whai ngofie wha maoni le lua mafutanga ma le atua. Aua le tongia solo pe o mai whawhitauli. Aua le o mai loa mea o ona o le olanga ma whatiata mai o le soifuanga le nei la fuai la tato wa upenga ole tatalo. Finau le tatalo. Le anga o Yesu e peo no tala noa tu ia te o le tai au nei. Ole tangata na laua lunga I lana misiona le tatalo. Fesili lona tamā. Tatalo po le ale finangalo lona tamā mo ia. Tatalo po le mea le tusa ma le finangalo lona tamā. Amene. A tatou ola I le luka esful mal valu ma le luka esful mal tasi. Olo o iai le fata oto na si e Yesu. Ma a matai fa pea tusinga le fo mai o luka. Fai mai ia tatalo so e tatau wai. Ai awar fa vai. Boi ai. Talo tai au. Vili me lea ongo fa le tonu lo watali I polo wa fine tatalo. Ai halu I lau ta avale tatalo. Fai ngaluenga I lau kampani tatalo. Tala no I lau ta olua tatalo. Mafuta I lau whanau tatalo. Tatalo so e tatau wai. Ai aua le vai. E ngā umma le soifuanga o tātua li o Yesu Keriso. E mea luka sumatasi I o tau wole atu o nālea. For ina mai le iate o tau. E le mawhai ona for ina mai se mea tātou te le ole atu iai. Amene. I o tau sa ili o nālea. Maua lea. Mana ia fionga le atua. Amene. I au tau tui atu o nālea. Amene. Ona tō ina mai lea pe tatala ina mai ate oi. Aleluia. Ale eila se ole atu. Le eise tui atu. Le eise sa ili atu. E le mawhai ona tali mai le atua ia te tātou. Amene. I ia le atua. Tatalo e lea unoa. Ia finau te talo. E kasi atwai upor tātou whamalusi. E lo tua oi lela uma. Vaenga mua, finau te talo. Vaena lona lua. Te talo male nau tai. E mai le wha umanga o tātou verse le aso nei. Ia mataala I lea mea malea. Whaafetai. Po le ale me o ilo waso, le ale me te lua whaafsangai. Whaafetai. A saulau pei ele a koa mai whaafe. Amene. E lo le vili mai, a saul pei koe vili o ngā luenga ele a toa mai pei. Aleluia. Ele o le winga ngā mele I. Vaenga luna lua mai. Mataala I lea mea ma le whaafetai. Al vaenga luna lua la tātou whamalosi le asol nei. Tatalo ma le nau tai. Pray with passion. Leanga le awala le an tatalo o Yesu. A o ia Yesu I lana misiona I lungo leifonga I lele. Ai sila il mo Peter lima lo fai pue valu. Le tau fa matala tia te le upule o matala. Fe mele apostolo Peteru. Ia o tou fa uta.
Ma ia o tau matala. Kau maua mai le matala. Pai le lo tua oi lo seki. Lo maua le si wingo le matala o lea. Whaauta. Whaauta. A whaila o au o stangata tatalo. Ma futa i le atua le tatalo. E au mai e le atua lea. Whaauta. Whaauta. E au mai e le atua ia te tātou le mata. Le matala. Amen. E leo le matala wele le umale pōrang ke. Nei ala umata. Amen. Ngan fai na ala umata le po ato. A sel me ngai ala i umata. Amen. Fai ngā pupula umata le po ato. Ai le o saol me ngai pupula i umata se tulou. Tātou umalawa. A ia. Whaauta. Matala. Ile tatalo. O tatalo ai sau ele whautauta, sau ele matala, e sau ele loto matala. E fua ina mai ai ele atua mea ia te oi mau. Amen. Jesus was passionate about his prayer life, and it was something he was always doing. Praying without ceasing. Tatalo ele unoa, o se mea e whai pea. E fufulu a wipu le atua, o ai le ua le ngalua i ipu nei aso, wha maa ngalo atu ia leo ke wha maa ongi e fufulu ipu. Amen. Le atua, o inga alu leo ka vale le ua kui le ea, le ua usau o le mwhainga mingoi ka vale, le la ua alu e utu, ai wha whetai. Amen. O se mea e whai pea. O le mea na whaatino i Yesu. A tā pena atula na malanga i lungo o sa tauro. O ke le ialusi yaki pe whaafiang ta talo i Yesu. Para I believe. O le taimi a tōlan sa valinga. Na mafuta ilon ta mai ta talo. Amene. O le ta talo po se mea e whai so. Ta talo e leo ma mawhaua upu. O ke lol me maua i mamafo tato upu. Sa lol tatalo les ka malo. Peas ka malo kukuila. Te wa ta o sa vai po porua ele fia me ta. Tatalo ta malo, o fiu ta malo e o umanga upu. Ai mai lo mata malo le tua. O le ka muta. Amen. Ele ole umi o tatalo, ele ole mamafa o upu, a ole moni o lo loto e te feso o tai ai lo tama. Le me fai pea, e oso lo ta avale tama nga le appointment nge yasu. I ia le atua ta pena se o whanau le aunga. Te le ilo atu la tau mea le fai tono le aunga. Te le ilo atu mea le mata ai. Te le ilo atu le ngangana ai. Praying without ceasing. Tatalo e lea unoa. Taimi uma. So sau mea fai. You honor God. You admire God with your walk. Amen. Wai ai. Kako me. Fai mai me. Ke le pule. Vese pate vi ia le tua. And every time we see Jesus praying, he was praying with passion. Amen. Whai o oes tangata mata ata. He fia mata movies. Mana ia. Nanga e fo iata whale anganga. O moli mai ei sa vali o tala le lei mo oi. Keep doing it. Au ke fia maka isiaka. Aya. Maybe once in a while. Ai ole umma nei soi fuanga maka nga ki fanga. Amen. Lucia I malau tatalu. Amen. Praying with passion. Au ye Yesu le taimi ora na baptisonga. Na mana tua Yesu lona tama. Amen. Na tatalo wa Yesu ai lalmenga kupu. Matala ilea. Matala ile langi. Te maua le luka e tolu. Prayer opens
heaven. Amene. Whai lau tua oi, o lau te talo e matala i pupuni o le langi. Le almena tupu ina wa te talo Yesu lon tama, na matala i le langi. We can do it. E tali mai le langi lau te talo. Amene. E tutupu wa venga i lau te talo. Bi ia le tua. E lei wha poto ina Yesu ona soo, mai na alu wae o ia i le pō mata talo. Ai lei wha poto ina mai i le au soo. Prayer directs us. O le tatalo na te wha tonu ina i tātou. O le tatalo na te wha sino mai a te oe, le me whai lea taimi ma lea taimi. Hallelujah. Passionate prayer gives us direction. In whai anga o walu i lo poto ma lo wata mai. Ai a tātou le o ma lea tua. Amene. E tongi solo. Amene. Luka iwa. Ai el tala ina wa ave Yesu pe teru ma Ioane ma Iakopo. Ai fe mai le tala tu spai el fai upo e lua su malaiva. Ua maliu ane e le maunga e tatalo. Amene. Mai le o le upo le atua. A ua li ua ona fofonga. Ua pae mapupula te le mai ona ofu. Maua mai. See, passionate prayer enables us to experience the glory of God. O le tatalo nau tai, e na te au maia le mamalu o le atua i lunga ia te i tātou. Amene. Ave Peteru, ave Ioane ma Iakopo, o na luifo le o ia le maunga ma. Ta te talo. Mai le tala tu spai wali ua ona fofonga. Ma ua pupula mai ona ofu. Hallelujah. Amen. Silsila iane sumal fitu o lana tatalo faosi taulanga. I lea tua ina ia tausi ia te ila tou. Passionate prayer impacts the lives of others. Mana ia. O lau tatalo, ma lau tatalo e te lea ise afianga le lei le soifuanga o lo uso. O leisi tangata. Fai lo tua oi fai uso e tatalo moa. Fai ei. Fai uso e mana tua lau se uso le tatalo. Ia faila ai. Mole se uso mantua me se uso talo. A mole. Fai fa le ai fai fa mole se uso. Manatua mai au lau te talo. Au e te talo mo oe te talo mo au. Talo mai mo lo ainga. Fa mole. Fai please pray for me and my family. Amen. Passionate prayer. Tatalo nau taia le li. Na ia tatalo i le tua na ia whaasauina le ola o tangata i lungo leifonga i lele. I ia leli. Tasian melea ia avatu lolvainga mulmule o tatou whaamalos. I le matai o lua suma le ono. Fe mei le maunga o ke te mane na ia sa saa tuailo na loto i lona tama. I le tatalo. Te maua fai pue tolu suma le iwa. It is only through passionate prayer that we can pour out our hearts to God. Wana al tatalo nau tai e mawhai e ona sa saa atu lo loto i le atua. Amene. O saa o le mea ngai sa saa i lo loto. O saa o le mea nai te tala noai. O saa o le mea nai ave e ufa afitau. Amene, o saa o le mea le te sa ili ai. Au i na afu toto i le li ima. Sa saa tu ailo na loto ilona tama. Amene. Passionate prayer can pour out our hearts to God.
Amen. Sila foi la. E o ai lungo sa tau o tatalo le ia. Le ai. Are you with me? E ofo pe fe wa ko fialu fale so. Amen. Pero tua ai, e longo fia wa fialu fale le o stanga tatalo. Hallelujah. Ave se parte via le li. Fai malo, fa malo si le la umalu po le tua. Even as he hung on the cross, to maintain that spirit, even in the most difficult of circumstances. Malama Yesu, na ia mafai ai ona, faa waula na misiona, mai ele amatanga, sa ia o ilungo sa tauru. E mafai ele lau tatalo, ona faa tau. Fai e lau tatalo, ona faa tau nue e lau tatalo le mea lo fina ngalo ile tua moau. O lau tatalo te ususita ia ile fina ngalo le tua. O lau tatalo ele fai ile meu te loto ai. Amene. A o tatou tatalo. Tatou te fai ile me fina ngalo ile tua ia te tatou. Maintain e mawhai ai ona tatou ono sai pe faa wau inga ia aua ngai umangi kausanga aua kongi lau solo amene o lea fatoa a matal tatou savalinga hallelujah. But passionate prayer will enable us to maintain that spirit even when Jesus was hanging on the cross. He persevered. Na ia ono sa ia. Na ia mawhaia ona e malama i le mana o le tatalo. Sekinga. Does that make sense? Amen. Ave se pati via le li. Maenga lon tolu. So Jesus was always praying with passion. Ape na fui tatou. Taun tatou fia e tatalo. Fia e mafuta i le tua. Mai lor vaenga lona tolu. Whaftai mea umma i le tua. I o tau fina finau i le tatalu. Mataala i lea mea malea. Whaafe ta. Usu matato pese. Lenga usu ange tim. Whaafe ta. Ua malia mata. Ua malia mata. Eva ai. Hallelujah. O ai e ale tangata ua e hamana i yai wa e whaau ulou tau masua sua la wipu tau masua sua la wipu Fa'afeta ai Yesu Fa'afetai mea umai lea tua. Pray with thankfulness. Peona utufa ya te o taeau nei. Always have a thankful heart. Awane avea mea na tutupu ana nafi. Awane avea mea tutupu ilo uainga. Awane avea mea tutupu ilo usavalinga. E motu sia ai lo ngutu e whawhetai atu ile tua. Amene. We must be thankful and we must be grateful. Pray with thankfulness. Ia tele lau tatalo whawhetai ia so uma o le tatou savalinga. Pele lei whawhetai. Pele lei whawhetai. Pe saule tua whawhetai. Pele saule tua whawhetai. Pe whamalolo. Pele whamalolo ele tua whawhetai. Amen. It will enable us to maintain that spirit. Amen.
Hallelujah. E nā te mawhaia o nā whaawawina la tātou savalinga ma tātou wholaunga. Haftai me umai le tua. Hallelujah. If you look at Ephesians 4:20, pasir sila le feso e whāluas fulu. Ngai il tātou manatu le tolu. Ia tātou whawhetai le tua I mea umalava I le tātou walii o Yesu Keriso. Amene. Filipe whawhai upe ono whemea. Aua nei, popole o tau se mea tasi aia. Whaai loa atu le tua ilea. Tatalo, whaatonga, atoa ma le whaawhetai le tua I mea umalava. Amene. Wai ai. Maia le apostolo nu ese I lantusi na ave le kalese kolose. Kolose o mea uma fo'i tau te whaia I le tau talatala. Po o le a mio. Ia whaia mea uma lava I le suafa o le atua. Ma le whaafe. Ma le whaafetai. Te manatua isi. Yo tātou tina. Whailangi il wholaunga. O stei mea e sa vali mai ei lom tua. A o tala noa whaife au, po o tala noa nisi, whai mele tala lo matua. Whaife au, a levi ia le atua I tau tala nai whai. Amene. Sui sa tala noa, sui lau tala noa. Ia le li, a levi ia le atua I tau mea nai whai, to e fo I tau ainga. Mana ia Ape nā fwoi tātou mai I tala noa I le lei o le tua. Whawhetai le tua koe wa aia o le aike au le lei. Amene. Whawhetai le tua po le alo whaalonga tā o le aia lofa mai le tua ia te au. Amene. O mea uma fwoi tau te whaia I tau talatala po le a mio ia whaia mea uma lava I le atua ma le whaafe, ma le whaafetai, ia awe leo se pate via le li. Tau on tātou tatalo. Tau ona e malamalama I le mana o tatalo. E le na o tatalo. Tau na e malamalama I le mana o le tatalo. Na malamalama I Keriso. Ma ia lau ma whaa mua I Yesu le tatalo I lona o langa. Amene. Lela avatu me lumanga I mai le team wha mole. Ia ona tā pena leo tātou mo tātou taulanga ma le tātou sulua I nei tai au. E iei me tutupu pe a tātou tatalo. E tutupu mea pe malamalama I le mana o le tatalo. Mea mua o le tatalo na te wha mama ina o tātou avenga. Prayer eternalizes our burden. Te sau malu avenga o te sau malu avenga tātou te o mai whātasi le tua whi mea Yesu. O mai a te awea e mā māla uamo. E vatula uamo e tau te amoina ea. Mā. O tau umo e mawhatia ia. Avenga. Ameni. O le tatalo la. A whai e te filifilia le tatalo se upenga malosi mo oi. O le tatalo na te whaamama ina o tātou avenga. Amene. Ta ilo foi avenga na te whelua I mo oi pe mo avenga I e whelua I malwhai whiau. A ta ilo foi tangata na iau au tafa pe avenga na whelua I malo uso. But prayer eternalizes our burden. Tatalo na te whaalotoina oi. O te talo na te wha tonu wholau mai a te oi. Amene. O le tatalo e te iloa le iai le finangalo le tua I le mea e te tau on tātou whaia. Because without prayer, we do things without the will of God. Amen. E le ai lo tatalo whaia le tātou poto masani. Ua whai lo tātou iloa. Ua whai le iai o mea I o tātou lima. Aua le ai so tātou whaalango atu I le atua, ma tātou whaatua I le atua. Lua,
prayer forces us to wait. O tatalo na te whaamalosia I tātou ea. Whaatalitali. Amene. Let me tell you this. So se taimi a tātou te tatalo, e tolu a tali e au mai e le tua I a te oi. O le I oi, o le ai, o le whaatali. Tele lau taimi tali mai le tua le ai, tele o taimi tali mai le tua le I oi. Ale taimi tali mai ai le tua e whaatali. O I lai malu e lue le whaatua tua o le isi tangata. Amene. But prayer forces us to wait upon God. O le tatalo na te whaamalosia I tātou ea. Whaatalitali le taimi o le tua. Amene. Te loa no lua o whaatasi ma le tua. E manuia mea uma. Amene. E te le solomuli. E te le fo'i tua. E te le mae moli maule le lei o le tua. Amene. E te mawhaia ona e whaatali. Prayer opens our spiritual eyes. O le tatalo na te tatalaina o tātou mata whaleanganga. E te iloa tuai mea o loo angai mai. E te iloa tuai le mea e le tatau ona e savali ai. Amene. Misi lo tatalo ma leolanga o whaife au. Se ma le mea la ai le vai o whaife au. Se ma le nofuanga I el whaife au. Amene. Se ma le mea fia I el talavou. Hallelujah. Without prayer, our spiritual eyes will not open. Amen. Amen. Prayer aligns our heart with God's heart. O le tatalo na te whaalaina tutusaina o tātou loto ma le fina ngalo le tua. Amen. O le tatalo na te mawhaia ona a vea I tātou iluma. Prayers enables us to move forward. Amen. Te iloa lea ae le I pepe le lei manu o si o tātou watu nu. Amen. Amen. E ai awa enga lai o le fia le tofia le atua wa au mai. But only prayer enables us to move forward. Amen. Whapena fo I tātou kerisiano. Amen. O ame tutupu I o tātou o langa. O ame o mai lau savalinga. O ame afe mai le whanoa noa I a te oe. O ame o mai a te oe malau ainga. E lema whaiona e anga I luma. Pe ale ai se o langa ta. Pe ale ai sa umafutanga male. E lema whai ai ona. O whaamangalo le sangata pe le isa o langa te tanu. O le ale matui tui ma le ona o mea tangata e whaia te au. E le mawhai ono wanga I luma pe ale ai sa ua langa ta talo. Amene. Hallelujah. Whataita inga a whaine se tangata se mea leanga I a te au. So se taime o te waai e le tangata le mawhai ona. Whaamangalo. Kai mai isi e mawhai ona whaamangalo e le mawhai ona ngalo. No. Prayer enables us to move forward. A moni lau maftanga male atua e mawhai ona e whamangalo. E te leto e manatua e pei o le atua tātou o tangata angasala. Whai mai e leto e manatua e wha pei o le bāwā ma mao sa sae ma sisifo. Amene. So se taimi lau te sau e au wa ai tangata le na whaia se meleanga I atea. Wele mwhai no whamangalo. A le taimi au te whaatangaina I le mana o te talo. E na te ave sea mawhatianga I lo loto. E na te ave sea mea ma mawha o loo whaafea ngai maau. Amene. Mana tua le tangata Iosefa. Amene. We're coming to a close. O atu so Iosefa ia Iosefa. Mantolta maalona pale mia I fea. Ai ku pitu. E o atu la uso Iosefa ia Iosefa. Fa mangalo I mātou. Ai tangi lotu le tamaloa. Le tangata o loo mafuta I le atua le tatalo. Le tangata o loo le leila na mafutanga ma le atua. Fai mai leo Iosefa I ona uso vai autou.
Wa lewa no whamangalo ia te autou. Au tau na whaia le meleanga ia te au. Au ane autou manatu na autou whaia le mea ina leanga ia au. Ai ngalo ia te autou. Na saunia ele atua le mea lea. Ina ia whaia ia au mawhao la tanga ia te autou. Aola le taime moni e lau whamangalo. E tā pena ele atua le awala. E whaale leia i au lua ma tangata lea. Pe a moni lau whamangalo. Pe a moni lau tatalo i le atua. A me te le tulai mai le tai au. A tā atu pese le au. Whai sautala i lau taman le tai au. Ai sautala i le atua o te le malamalama i le lua mawhatanga ma le atua. E te le malamalama i lau mawhatanga ma le atua. A oia le nā. E nā te whaamālolo ina o tātou anganga. Usu mai tātou pese. O lau tau tinonga le ile atua nei tai au lo ainga. Whaamaoni lo atua. Me le tatala i lo loto masi atu au lima i lo tamā nei tai au. Ai whape atu le atua. Whamangalo mai au nei tai au. Whafou mai au manatu. Whafou mai au langona. Whafou mai lau savali au luma. Manatua lau ainga. Manatua o tua oi. Manatua i lato umo e whai oe mo lato fili. Whawhetai, o le tai au le whawhawina. E te tua i lava oi luma o le tua. Mai whape atu tamā, alofa mai. Wau sau ia te oi le nganga maua lalo. Wau sau ia te oi le tua, ma le loto salamo. Si eilo leo, whawhetai lo atua. Haftai ata mai whawhitauli. Haftai le tua i manuia. Haftai ona wawenga. Haftai on whamalolonga. Haftai le tua i lana upu. Yo e tama. Pesa lo atua le tai au. Yo e le atua. Whawtai e sula matua li whaola. Ola upule lea. Whawhetai. Whawhetai. Whawhetai le atua. Pesa mai ei whawhetai. Si ei lo leo me alanga atu lo atua. Lo filemu. Le filemu. Ue au mai. Wa sui la wamo. Wa sui la wamo. Yo e tama. Lo walie. Oe lama o le tupo tupu ma le li o li. Whawhetai.
la ye ule limo tangata na te lo tutu fatasi leita yao. Le tu tau anga vale ma le tu tau matau. Tatalo mo tangata na. Pray for one another this morning. Hold somebody's hand and pray. Hallelujah. Faftai le tua leita yao. Mātou langi le viinga, o mātou langi le pese, mātou langi lo vii le tai au le tua, o mātou o mai ma le loto whawhetai o luma, I mea uma wa e whaia mo I mātou, I mea uma wa e saunia mo I mātou, ao le tāpenanga le li o le whaolatanga mo I mātou tamā, wa e whaalau le leia o mātou wala, wa e fofola le tua lau a fionga mo I mātou le nei asu. Ia mātou muli muli ai, ia mātou ngau wai ai, ta māo mātou ulima le nei tai au, wha māngalo mai mātou le li. O mātou wala au ia te oe le tua, wha fau mai le tua le mātou savalinga. Wha manuia le tua le tamal na, wha manuia le tua le tinal na, wha manuia le au whainga luenga, wha manuia le tua na ia mātou whanau. Whamanuia ia I mātou umale nei aso tamā, sili sili le mātou whaftai, o laua fionga mamana, wa e whamalo si ai mātou tamā. Mātou o mai le tua male ngā lala, wa e whatumuina I mātou le nei aso, le a mātou foi ma le alanga o le oli oli o mātou loto, alofangia le atua le savalinga lau whanau nei vai aso. Whamanuia I a inga taitasi, Whamanuia ia I lātou uma o mātou mafuta le nei tai au. Alalanga whatasi le whanau ale tua. Amene, ma amene, ma amene. Ia alala mai lono foa whaftai. Ia e tuina atu le wanoa I le. Au auna le tua po sunga le teitai. Ia wāl whaua wina o tātou sauninga. Ame se spate vi ia le tua le nei tai au. Amen. Ona sai, mau mai pēlau nofo. E tolu, toi titi lava whai tu la e sa welva alele mai sa moa I New Zealand nei. A whai ana e sau I New Zealand nei o lo fia whai manuia o le vi inga na e whai le tua. A whai fwoi na e sau I New Zealand nei o lo fia I loa atile o le tua. Na e sa o le mea na te nofo ai. Au ala na I fiu lau nofo le tai au le nei. O te leiloa pe isi whaopopo sili atu na ilo le launga le awauna le atua. A o le upu leo te fia mawhaina le tai au nei mo le sfuluai ma le taulanga mo I tātou. Me le tala le whaiwhi awan nei. A whai e levi I ai le atua, tu ulau tupe. A whai e levi I ai le atua I lau taulanga, tu ulau tupe. E sili atu ona whaatupu e Jesu le sfurusene mai lau loto fua te ifo, ma lau loto le lei, e ofo mo ia, e whau ai lana ngā luenga. Amen. Te le whai atu la he tu ulau tupe le whali, nei sau pe ma lau atatupe. Whai mei le tala le tuspa ia I lona ulu tala, le tuswhai taule a Ioane, mua le Ioane tolu. Whai mei le ulu tala o loo iai, o le alofa tele o le atua, ua whai ai I tātou mana whanau. Amen. Te whaamalosi mō lau taulanga le la alafo le tai au le nei mō le o lau se fuluai. E maua le whai upo e sfulfitu whai mai, o se ua iai le oa a le lalolangi nei, pe ailo atu e ia lo na uso ua mativa, a e punitia lo na loto alofa ia te ia. Sau ailo ma le fesili, pe whape whea ona tu mau o le alofa I le atua, I le tangata. Amene. E whape whea ona tātou alolofa I le atua, pe a whai e tele a tātou tupe, pe a whai e tele le tamau a inga ia te tātou, ai punitia le loto alofa I le tasi o loo fia maua le fisosoani. Amen. Tele loa, a tonu e au ngale, fasi mori mau whaapea, tonu so tātou e kalesia nei. E whai fo I matau tinonga, e whai ma mori mau ola. I lo wola whai taulanga, ma lo alofa I le atua, a toa ma le uso a tangata.
Te le ta'u atu ia te oe pole Amen. ainga o lo tamā, pole ainga o lo tina. Au te ta'u atu ia te oe wa iai le whewaiwai a inga I to tonu o le ainga. Ona o le tūlanga I le pālota si o tātou atu nuu. Pai mai le tala si o mātou a inga o lo au mau I atu nuu e mamau. A tau le pāloka I le tūlea. Aua ne toi vili mai se isi se tupe. Aua ne toi fai mai se isi e lafu atu se tupe. Aua fo ila ne I mawhau o tau nai Samoa. E lafu atu le tupe. Ona ufa malosi atu lea I na iau mātua ma se o mātou a inga. Aua tau te popole. E whaatupu e lea tua mea iau o tau lima pe a whai tau te mātatau I lea tua. Mālo lofa I lea tua. A tonu a vea vaenga whau whai se o tātua tunu umala e vai ai a inga. E tupu ai le vai to tono a inga. A whai mele wha malosi le tai au le nei. A tele au oa. Tele lo tamau a inga. Ai punitia lo loto alofa. Fa whela ona e whai mai e te alofa I le atua. Fa whela ona tātou tāla I atu le alofa I le atua. Ai pupuni wha pēo le whai tuto o tātou loto e alofa e wha soa le manuia na watu e le atua I te oi. Amen. Le whai mai e le whai tau le nei. O le tele le tamau a inga. Ai ulo na alofa I lo nauso. Fa whela ona whai mai alofa I le atua. Le atua e tumu le tamau a inga, le atua e tumu le oa, le atua e ou mea umalava. E lei ai ia te oe ina ua tautau I Jesu sa tau. E lei ai ia te oe ina ua manao le atua tātou te maua le ola e whaavavau. A tono le puna leo le tamau a inga o lo a inga. O le lafo lau se leni, o le lafo lau taulanga mo le atua e le tawana wina. O lo ia te oe le loto fua te ifo e tu wailu a au te tono le tanga le nei. Te talo lea I whaamania. Whai mai le tala whai au tai au le nei. Whai mai le atua le ai. Whai mai le atua whaatali. Whai mai le atua o le avatu. E whaasoa mai e le atua o na manuia I lona lava taimi. O le atato le au le pese. Lo loto fua te ifo. E te susu mai ai. E tu ulo a au I tono le tanga le nei. Ma lafo lau taulanga, ma lau tali tonu, pai talia le atua ma wha manuia ia te oe ma lau ainga. Siva ne iai te whafo I atu ai le lauwi inga I le atua le nei tai au. Hallelujah. Mātou loto I le taulanga e tasi a afe na e tapena le atua mo I mātou.
Awa o le manuia na e tapena, o le oa na e au maia, o mea uma na e au mai mo I mātou. E atia e ai o mātou a inga, e o lai I mātou, ma wha awa wai lau ngā ruenga. Iesu Keriso na tautau, e le ngata olo na toto e o lai I mātou, o na wha lava e mālolo ai I mātou, ai le ngata I lea le atua, o le suafa lea e te muai sa tani pe a mātou, wha au ngai. Le taulanga a lau whanau e ofo atu ma le loto mawalalo, ma le wha atu atu ia te oe le ali a o le tatalo le nei tai au, wha manuia, wha paia, mo lona wha o ngaina. Wha manuia ia te ilatou malawa na lafo le nei tai au, ilatou fo I ele I mawhai, ia vai lua tutusa so mātou manuia lo mātou atua. Wha awhetai Iesu I lo walofa, ona o lo suafa pele Iesu Keriso o ole mawala au atuai. Amen. Amen. Wha awhetai tātua lala mai lana.